Jadrane Laziću, dobrodošli u Ljubljanu, dobrodošli na Otkrito.si. Evo pao snijeg, kako se osjećate? Snijeg me oduševio. Ja sam Barbari pričao, ja ga volio bi da padne snijeg, kaže Barbara, riješit ćemo to i evo ga paje snijeg. Da, kako se osjećate kao Dalmatinac sad u ovo vreme? Pa znaš šta, Dalmatinac je uvijek Dalmatinac i Dalmatinac je svugdje dobro došao, tako da Dalmatince vole svugdje, tako da ja se osjećam se fantastično, Ljubljanu obožavam. Hrana u Ljubljani je fantastična, svaki dan idemo ručak, večera, neki dobar restoran, tako da ne može biti bolje. Da, Jadrane, vi ste Spličanin, je li tako? Je. Zovete se Jadran? Je. Kao more. Kako ste dobili ime? Jadran sam dobio ime, moj otac, Da? pokojni, je bio na školskom brodu Jadran. A ja sam se rodio na dan Mornarice. I nisam mogao biti ništa drugo nego Jadran. Nego Jadran. I onda je mali Jadran jednom zavoleo fotografiju. Je. Kakva je to priča? Kako ste počeli sa fotografijom? Pa opet se vraćamo na mog oca. Da. Moj otac je bio inicijator svega. Moj otac je bio, nakon toga što moj prijatelj Silvije Hraste i izdavač knjige kaže, Jadrane, a da ti otac bija na Galebu, možda bi se zvao Galeb. Ja kažem, sam sreća bija na Jadranu, pa sam ispao Jadran. Moj otac je bio na Galebu i oni su putovali, Tita su vozili po svijetu. Često je Tito išao avionom, a oni bi išli ranije, pa bi Galeb bio njegova rezidencija. I moj otac je dosta putovao sa Galebom i hobi mu je bila fotografija. I on je, kad bi došao s puta, on bi kući napravio, u kupatilu bi napravio crnu komoru i tu bi razvijao fotografije. I jedan put ja sam bio klinac, možda 4-5 godina. I znaš kako, kad tate nema često kući, sin stalno trči za tatom i tata me pustio u kupatilo kad je razvijao fotografije. I meni je to sad jasno, stavi film pa eksponira kroz onaj aparat za povećavanje i stavi fotopapir i onda stavlja papir u razvijač, fiksir, prekidač i tako dalje. Ali to je za mene bilo, tata moj stavio bijeli papir u vodu i iz papira izlazi fotografija. Ja sam mislio, moj tata je bio mađioničar. I tu je se meni rodila ljubav za fotografiju. I prva prilika u osnovnoj školi, u 7. razredu osnovne škole, ja sam se učlanio u fotosekciju i počeo sam se baviti fotografijom. I onda nakon toga sam išao u gimnaziju i u prvi razred odmah sam se učlanio u fotosekciju. A Mate Vrdoljak, koji je bio šef fotosekcije, bio maturant. I kad je on maturira, ja sam preuzeo fotosekciju, bio sam šef fotosekcije. I onda mi je bilo, pošto sam bio veliki navijač Hajduka, razmišljao sam kako bi ja mogao doći na Hajduka da gledam utakmicu, a da ne platim. Jer smo se mi ko klinci penjali preko zidova, onda su oni na zidove stavili lomljeno staklo pa se nije moglo penjati više. I ja smislim u 3. razredu gimnazije, ja osnujem list Staze i nazovem predsjednika Hajduka tadašnjeg, Tito Kirigin. I ja kažem, možete li me primiti? Kaže, može, dođi slobodno. I ja dođem i on meni kaže, mali, šta hoćeš, šta ti treba? A ja kažem, druže Tito, ja sam urednik lista Staze gimnazija Ćiro Gamulin i imamo jednu stranicu posvećenu Hajduku. Treba mi propusnica za utakmice. I onda je on zvao tamo jednoga koji rješava stvari, Kanta se zvao. Kanta, dođi vamo, daj malo me propusnicu. Znači, Tito i Kanta bili su zaslužni za vašu karijeru? Apsolutno, sve je krenulo od Hajduka. Od Hajduka. Da nije bilo, da mi nisu dali propusnicu, ja ne bi mogao slikati. Da nisam slika, jer ja bi na svaku utakmicu bi slika i na sljedeću utakmicu bi ja donio fotografije i pokazivao ovim kolegama, fotoreporterima. I nakon jedno 6-7 utakmica, jedan fotoreporter iz Vjesnika, Andro Luetić, je išao u penziju. I sad oni nemaju fotografa ko će slikat Hajduka za Vjesnik. A ovaj kaže, pa vidi maloga kako,
A ja 3. razred gimnazije. Vidi maloga kako slika. I oni meni, mali, bil ti radija za Vjesnik? Ja kažem, normalno da bi. Odmah pada ponuda. I tako sam počeo. Da li se sjećate svoje prve fotografije, baš prve koje ste napravili? Ne znam, je to bio psić, koliko će bilo tako? Moja prva fotografija, sjećam se, to je bila jedna djevojka. Već tad. Odmah. Pa to je bio, pazi, fotografija je bila najbolji upad kod cura je preko fotografije. Da. Ja sam jednu žensku francuskinju, neviđenu, maznija u Podgori. Nakon gimnazije sam otišao u Podgoru i radio sam kod jednog fotografa u Podgori, slika sam na plaži sa magarčićem. Aha. I ti sa magarčićem malim kad dođeš, to si super. I jedna francuskinja, znaš kakva je bila. I preko magarčića sam uspio doći do nje. Znači, fotografija je, aparat je pristup ženskama neviđeni. Odlično. I od tad napravili ste milijardu fotografija. Tako, da. Znate li možda koliko je tih fotografija nastalo? Pa znaš šta, u 50 godina, ko to zna koliko je tu fotografija? To čak ne mogu ni pretpostaviti. Treba bi računat možda koliko sam ličnosti snimija godišnje i po svakoj ličnosti stotine fotografija. To je cifra, Bog te to je bezbroj. Uz sve te fotografije koje ste vi napravili sa tim zvezdama, i vi ste na neki način postali zvezda. Je li tako? Da se osjećate kao takav? Pa ja se ne osjećam. Kao prvi paparac jugoslovenski, recimo. Pa znaš šta, ja se ne osjećam kao zvijezda. Meni je to, ova knjiga je nastala, ja nisam, kad sam radio ove fotografije, ja nisam planirao napravit ću knjigu, napravit ću izložbu. Ja sam radio nešto što sam volio cijeli život i na kraju je to sve sažeto u knjigu. U te dve knjige. Da. Dobro, meni je knjiga izašla prva još 80. 10.000 bio bestseller u Jugoslaviji. Prva knjiga se zvala Ja paparaco, pa je drugo bilo nadopunjeno izdanje 5.000 82. i 85. treće nadopunjeno izdanje 10. Ja sam u 5 godina prodao 25.000 knjiga. Wow. 25.000 knjiga. Tako da, što se tiče to zvijezda, mislim, pazi, ja radim svoj posao, kao svaki ima svoj posao, ali je moje veselje i moja radost je to što radim ono što volim. Ja sam jednom prijatelju iz Slobodne Dalmacije, kad je radio intervju sa mnom, kaže, Jadane, koliko si ti to u životu radio? Ja kažem, prijatelju, ja u životu ništa nisam radio. Kako ništa nisi radio? Pa ja kažem, ja sam snimao, meni to nije rad, meni je to uživanje. Tako, nema veće sreće nego raditi ono što voliš. A počeli ste kao paparaco, je tako? Pa ja sam počeo kao paparaco, ali to sam rekao već nekoliko puta, ja nikad nisam bio pravi paparaco. Ja sam u Parizu, nas je bilo 5-6, koji smo tako išli po ulicama, po hotelima i tako dalje. Ali ja bi prvo pokušao napraviti kontakt i organizirati snimanje. I 80% slučajeva je uspjelo. Ono što nije uspjelo, onda smo to napravili bez pitanja. Ali mi smo bili, kad kažeš riječ paparaco, to zvuči dosta ružno. To je jedna u novije doba, to je jedna pogrdna riječ. Ali paparaco, pravi paparaci u ono vrijeme, to su bili fotografi džentlmeni. Tu nije bilo nasilništva, nije bilo prisile, nije bilo ništa drsko i bezobrazno. Nego mi bi došli, pitali možemo malo pozirati, može, nema problema. A ako ne može, onda moramo napraviti par slika i onda napraviš par slika i ostaviš ih na miru. A ovi današnji paparaci, recimo u Los Angelesu, većina paparaca nisu fotografi. Nego to su sad svako može napraviti svako može. Fotografiju, jel? To može svako. I onda to gubi neku vrednost. Pazi, to nisu fotografi. Ti paparaci nisu fotografi. Oni nemaju pojma o blendi, oni nemaju pojma o ničemu. Mi u moje vrijeme,
nije bilo autofokus, sve je bilo manuelno. Morao si znati ti kad slikaš film ili slajd, dijapozitiv, ako faliješ pola blende ili jednu blendu, nema slike. A ti danas slikaš ovo i onda u Photoshopu vratiš, pojačaš, središ i tako dalje. Znači, to je samo point and shoot. Da. U LA-u su te paparace pravili od bas bojeva. Znaš šta su bas bojevi? To su ovi, ima konobar i bas boj. Bas boje to je onaj šta čisti stol. Valet parking, ovi što parkiraju automobile. Oni su uglavnom bili informatori paparacima koji je došao, kad dođe neko, kaže, evo ga, došao je Stallone u taj i taj restoran i tako dalje. I onda su oni, pošto se to tako raširilo, onda su oni uzimali te ljude, te bus bojeve iz tih restorana, te valet parking boys, koji nisu nikad imali aparat u ruci. Kupe mu aparat i samo mu kaže namjesti na ovo i samo point i shoot. Da. Paparaco fotografija, recimo, neka umetnost za vas? Pa znaš šta, meni je paparaco fotografija, to je, ja to ne bi nazvao u pravom smislu. Je samo sredstvo za zarađivanje para? Ne bi nazvao to paparaco fotografijom. Paparaco je fotoreporter i to je pravi fotoreporter. Jer ti moraš, osim slikanja, da znaš da slikaš, ti moraš doći do informacije. Kako doći? To je jedan investigation posao, tako da to nije baš tako jednostavno. Da. Znači, ti ljudi su ti fotograf, pošalje redakcija, fotograf, ajde tamo, evo njega, pošalje Sašu, ajde slika Jadrana, dođe Saša, slika Jadrana i gotovo. Ali da je Saša dobio zadatak da slika Jadrana, a ne zna di je Jadran. Jadran je u Ljubljani, a ne znaš di. Onda moraš naći Jadrana, pa doći do Jadrana, pa slikati Jadrana. To je to što smo mi radili. Da. A jeste li ikada, recimo, bili baš kao neki paparaci, poznati su po tome kako naprave sve kako bi dobili neku fotografiju koju nitko drugi nema? Da. Recimo, jeste li ikada bili, ne znam, glumili gljivu ili sakrali se u nekom sonu za smeće ili šta ja znam? Ništa tako. Nikad. Sve je uvijek bilo legalno? Sve je bilo legalno i sve je bilo na 2-3 metra. Aha. Sa pristankom? Nije baš bilo sa pristankom uvijek, ali većinom da. A jeste li imali kakve probleme nekad, recimo? Pa nisam imao nikad nikakvih problema. Ja sam recimo Marlon Branda kad sam slikao, kad je bio u Parizu, poslije posljednjeg tanga u Parizu, bio je u Šerasputinu i napio se tamo, donijeli su ga u hotel i ja sam ga slika kako ga nose, odnosno pridržavaju. I ovi konobari koji su bili s njim, kao nemoj slikat, a Marlon mi kaže, laissez Louis c'est mon ami, kao pustite ga, to je moj prijatelj. Svačaš, tako da nisam imao nekih. Te zvijezde su to su sve finte i igre. Kao neću da se slikam, ali me ipak slikaj. Da. Onda kao bježi od tebe, ali ti uvijek dao prostora da ga uhvatiš. Jer pazi ti, ako recimo Stallone, kad je nakon Rokija, kad je to sve prošlo i kad je malo pao interes za njim. I sad on zove, a moj prijatelj je bio njegov PR. I kaže, Jadran, zove me Stallone i kaže, daj, nema paparaca kad sam ja. I nema paparaca ispred moje kuće. Onda ovi PR zovu ove agencije, daj, molim te, pošaljite nekoga. Jer oni, ako nema paparaca, onda oni nisu važni. Meni je najtužnije bilo u Cannesu, Tony Curtis, velika zvijezda, legenda hollywoodska, prolazi kruazetom, fotografi, profesionalci prolaze pored njega i prepoznaju, ali ništa, nije im više zanimljiv. Da. To je tuga. Da, to je tuga. Tako se gubi slava na neki način. Jeste. Ali, recimo, vi ste postali slavni na neki način fotografijom Brežnjeva, da. Je umro. A kako ste to napravili? Kakva je ta priča? Ja sam imao osjećaj da ste se vi tamo ušminjali nekako... Ne.
Ja sam, kad sam se vratio iz Pariza u ondašnju Jugoslaviju, ja sam se vratio i ja sam imao jednu tešku saobraćajnu nesreću u Splitu 79. godine i završio sam u bolnicu u Beograd na VMA sa 6 fraktura, kičma, noga, ruka, glava na 3 mjesta. I nakon, u Splitu nisu imali maksilofacijalnu, ima 3 frakture na glavi, u Splitu nisu imali maksilofacijalnu kirurgiju i poslali su me na VMA u Beograd. I u Beogradu, dok sam bio u Beogradu, došao mi jedan izdavač, čuli su da sam napisao, ja sam u vojsci napisao knjigu. I oni su čuli za tu knjigu i došli su kod mene u bolnicu i pitaju me bi li mogli oni izdati tu knjigu. Ma ja kažem, izdaj, jebe mi se za knjigu, jer meni je važno da se ja spasi, ja živu glavu. I tako sam ja ostao u Beogradu, oženio se i onda sam bio dopisnik Sipa Presa iz Beograda. I ja sam iz Beograda napravio i Brežnjeva, i Abu Abasa, i Irak, Iran, ratište, ja sam išao iz Beograda. I kad si u njuzu, onda razmišljaš unaprijed. Mi smo razmišljali, Brežnjev, Sovjetski savez koji je bio onda zatvoren i tako dalje, nije se osjeća dobro i pretpostavljali smo da neće dugo još. I bila je oktobarska parada. Rusi imaju tu famoznu oktobarsku paradu na Crvenom trgu. I ja sam u Beogradu u ambasadi pitao mogu li ići tamo, slikati tam paradu i ja sam slikat Brežnjeva, pretpostavili smo da mu je to zadnja parada. Međutim, nisu mi dali za Sipa Pres. I nedugo nakon toga, možda mjesec, 2 dana, ja ujutro vozim maloga u vrtić i čujem na radiju rano umro Brežnjev. I meni se odmah rodila ideja u glavi, moram ići za Moskvu. Da. Jer sa jugoslovenskim pasošom se moglo ići, nije trebala viza. A sada bi to bilo nekako jednostavnije. Ja sam bio onda mlad. Ja sam zvao urednika Duge Mihajla Kovača. Ja kažem, Mihajlo, daj mi jednog starog novinara da ide sa mnom u Moskvu da pokušamo napraviti slike sa sprovoda Brežnjeva. Kaže, nema problema, dam jednog novinara starog, Slavka Lazarevića, i mi odemo za Moskvu. Ja nisam znao ni di ću spavat, ništa. Meni je bilo bitno samo idem. A di ću, kuću, šta ću i kako ću doći do toga, nemam pojma. Ja idem, a šta će biti, vidit ćemo. I u avionu za Moskvu sretnemo jednu gospođu iz Sarajeva, koja je bila supruga od dopisnika Sarajevskog oslobođenja iz Moskve. I pita ona mene, pa kaže, Jadrane, di vi idete? Pa ja kad idem slikat sprovod Brežnjeva. Pa di idete, ili imate hotel, di ćete spavat? Ja kažem, nemam pojma. Kaže ona, ajde, dođite kod mene, imamo mi veliki stan u Moskvi, spavat ćete kod nas. Tako smo riješili spavanje. Onda su bile avanture, bilo je nevrijeme, avion sletio u Kijev, pa iz Kijeva smo konačno došli do Moskve. I kad smo došli u Moskvu, bio totalni kaos. Nije se znalo lud zbunjenoga. Di, ko, šta, dolazi carina, nema carine. I mi smo ušli, niko nas ništa nije pita, ušli u Moskvu. I ja se sjetim jednog prijatelja Rusa koji je radio u Sovjetskoj ambasadi u Beogradu i ja ga nazovem, ja kažem prijatelju, ili možeš pomoći nekako da dođem do Brežnjeva, do Odra? Da. Kaže, Jadrane, opasno je, ali probat ćemo. I uglavnom on mene nazove i kaže, dođi tamo i tamo, sačekat ćete neki sa nekom žutom trakom, pa ćete postati kod ovoga, pa kod onoga. Uglavnom sam ja došao do tog mjesta gdje je bilo tijelo izloženo i gdje su dolazile strane delegacije, odavali počast. Da. I rekli su mi, sačekaj tu i kad bude momenat, kad bude minut, 2 slobodno, pustit ćemo te unutra da slikaš. Ja sam čeka i došao je taj moment i kažu oni meni, ajde, ali imaš, kaže, samo minutu. Ja
kažem, ok. I ja aparate, ja ulazim unutra, slikam odar, slikam familiju tamo, ovo, ali to prošlo 3, 4, ja ne šljivim ja to što su oni meni rekli. I dok nisu došli po mene, rekli su, pa smo ti rekli. Cijelo vreme. Ja sam cijelo. I oni su mi, izveli su me vani za ruku su me odveli, pa smo ti rekli, sorry, spasiba, karašo. I sve je bilo u redu, nisu vam... Ništa. A sad je trebalo te filmove, jer Rusija je bila iza željezne zavjese. I trebalo je sad te sve filmove iznijeti i donijeti ih do Pariza. I na izlasku na prolasku kroz onu kontrolu, onaj rengen, ja sam filmove koje sam snimio, zamotao sam ih u aluminijsku foliju od čokolade i u filmove koje su bili novi, stavio sam, nove filmove sam izvadio kao da su to, a ove sam stavio u kutiju novu, kao da nije još upotrebljen. I sad moja torba s aparatima prođe i ja prolazim kroz ono, zvoni. Ima sam neku kožnu Avirexovu jaketu, zvoni. Prođite ponovo, zvoni. Ja sam ima u unutarnjem džepu od jakete valjda bila rupa i tu sam grickalica za nokte, koju sam ja godinama tražio, a Rusi su mi je našli. Upala je negdje i tu je negdje bili. I to je stalno zvonilo. Tako da su našli tu grickalicu za nokte. I sad oni mene pitaju koliko si para donio, ili ti si onda kad dođeš moraš prijaviti koliko para donosiš, koliko odnosiš, šta si kupija i tako dalje. A ja kupija 2 male bundice u Beriotski za čerku, kupija još neke stvari i sad oni, koliko si para? Pa ja kažem, kad sam ja došao, nije me niko ništa pitao, kako nije bilo? Ja kažem, došao sam tada i tada, nije bilo nikoga. Kaže, stani ovdje i stavi me u jedan čošak sa nekom zavjesom, kaže, stani tu i čekaj, idem ja provjeriti to što ti meni pričaš. I sad prolazi vrijeme, ja gledam, njega nema, gledam torba moja tamo, a tunel tu za ulazak u avion. A ja sam razmišljao onako u svojoj glavi da je moj avion moja teritorija, razumiješ? I ja fino izađem iz one zavjese, uzmem moju torbu i ja u avion i sjednem pored Slavka, kaže Slavko, slušaj, ako dođu po mene, evo ti filmovi, pošalji filmove za Pariz. A ja ću se iskobeljati, ovako i onako nema problema. Međutim, niko nije došao, avion poletija i ja u Beogradu. U Beogradu. Mi smo obično, kad sam bio u Iraku, Irak, Iran i tako dalje, mi smo u ono vrijeme su se filmovi slali preko putnika. Znači, dođeš na aerodrom i vidiš avion za Pariz i izabereš nekog putnika, procijeniš koji je onako najfleksibilniji po tvom mišljenju i imaš kovertu od Sipa Presa i staviš unutra filmove. Molim vas, ako možete kad dođete u Pariz, sačekat će vas naš kurir, samo mu predajte tu kovertu. I to je funkcioniralo. Međutim, ja nisam znao šta sam ja napravio. Ja nisam znao vrijednost toga. Ali sam znao da je nešto vrijedno, taj Brežnjev. I ja govorim, neću ja to po putniku slati, to je veliki rizik, ja uzmem kartu i ja za Pariz iz Beograda. Dođem u Pariz i čeka me, na aerodromu me čeka glavni prodavač, Židov, Michel Šišportiš, koji nikad ne dolazi. Na aerodrom obično dolazi kurir sa transparentom Sipa Pres i kad dođe putnik, oni predaju kovertu i kurir sa motorom odnese u agenciju, oni to razviju i to ide dalje. Međutim, vidim ja došao glavni prodavač iz agencije i on me vidi i kaže, ja kažem, tu su filmovi. Izađem, kaže on meni, kaže, Jadrane, Gokšin ti je ponudio svoga Mercedesa u zamjenu za filmove. Jer u agenciji mi smo 50-50, fotografija agencija, pola od prodaje. Kaže, nudi ti gazda Mercedesa, a to je bio neki Mercedes 190, nemam pojma koje godište, nije bio loš auto, ali ja govorim,
Da bi ja uja toga Mercedesa u Jugoslaviji, ja moram platiti carinu, taksu, ja kažem to. On kaže, samo moment, onda nije bilo mobitela, ode tamo na kabinu, nazove. Kaže, gazda je rekao da će platiti sve troškove da ti možeš auto uvesti u Jugoslaviju. Ja kažem onda, ne dam, idemo 50-50. I to sam dobro napravio. $300,000 se to prodalo. Za te fotografije, za filmove? Odlično. Odlično. To je danas nezamislivo, recimo. To je danas puno veća lova. Onda je to bilo 82. $300,000, to su bili ogromni. Znači, vam je doneo lovu, a Charlotte Rampling, koja je tu iza vas, ona vam je otvorila vrata u Hollywoodu. Ne, Charlotte mi je otvorila vrata za Sipa Press. Za Sipa Press? Da, u Parizu. Znači, ona je kriva. Ona je kriva što sam ja ostao u Sipa Pressu. Aha. Jer da nisam uspio nju slikat, ja ne bi bio u Sipa Pressu i ne bi bio sad ni u Ljubljani i ne bi bio nigdje. Bija bi možda u Splitu, završio ekonomiju i bija možda, ko zna, možda bi mi bilo i bolje, možda bi bio ima neku svoju firmu i ko zna šta bi bilo. Imate li neku priču, ne znam, koja vam je ostala od tih zvijezda, koja vam se najviše nekako uslikala u memoriju? Pa znaš šta, priča ima dosta. Moja knjiga, odnosno komplet mojih knjiga, to su 2 knjige, jedna je 500 strana, druga je 400 strana i tema moje knjige su priče o tim celebrity. Znači svako celebrity je jedno poglavlje za sebe i ima priča kako su nastale te fotografije. Priča ima dosta. Jedna od možda najzanimljivijih priča je Judy Foster, ali to, prijatelj, znaš koliko nam treba vremena da se to ispriča. Šta je bilo? Vodili ste na Hvar, to sam pročitao. Kako je to bilo? Kako ste vodili na Hvar? Pa znaš šta? Tek tako išla sa vama? Ne. Ja sam bio u Parizu i meni je istekao pasoš. I ja sam morao, da bi dobio novi pasoš, nisam završio vojsku, morao sam ići u vojsku. I ja sam imao 2 opcije, ili dezertirat i izbjeći vojsku i ne moći se više vratiti, možda ko zna do kada se ne bi bio mogao vratiti u Jugoslaviju, ili otići i pošteno odslužiti svoj vojni rok. A pošto mi otac bio vojno lice, bio je na Galebu, iz poštovanja prema mom ocu, ja sam odlučio da ako je moj otac cijeli život mogao biti u vojsci, mogu i ja 1,5 dana odslužiti svoj dug prema Jugoslaviji. I ja sam njoj rekao da ja idem, da moram ići i da se ne mogu vratiti nego tek za 1,5 dana. I ona to nije mogla shvatiti kako ja moram, ona je imala 15 godina, kako ja moram ići, a ne mogu se vratiti odmah. I onda ona ti je snimala film Moi Fleur Bleu sa Jean Janom i sa Sidney Rom. Ona je prekinula snimanje filma i došla je u Split da me isprati u vojsku. Onda smo bili par dana u Splitu, proslavili smo moj rođendan, bila je kod mene 3 dana, bio je Slaviša Žungul, je bio na rođendanu, pozvao sam par mojih prijatelja i moja mama je spremala palačinke, ona je obožavala palačinke od moje mame. Onda smo išli na Hvar, bili smo na Hvaru 7 dana, ja sam ti malo kasnije u vojsku i onda sam ja otišao u vojsku, ona je otišla natrag za Pariz. A je to bila neka ljubav, recimo? Pa znaš šta, nije to bila ljubav, to je bilo više jedno prijateljstvo. Ona je možda imala neki kraš na mene, možda se ja njoj, možda je, kako se kaže, kraš na našem. Kao da ali ona, možda se vam se sviđa, vjerojatno, ali ne bi došla u Jugoslaviju. Ali ona je bila curica 15 godina, ja sam bio 26. A nije mi bila nešto ni zanimljiva, bila mala debeljuca, tako da nije mi bila nešto napeta, razumiješ? A jeste li još u kontaktu s njom? Ne. Više ne? Mi smo bili u kontaktu. Tad je priča prestala? Ne, nije. Ona se vratila u Ameriku, vi u vojsku? Ne, ja sam bio u vojsci i mi smo se dopisivali.
Moja mama je to sačuvala, sva ta pisma, i to su hrvatski mediji tražili da dam ta pisma, nisam tija da. To je privatno, nisam to tija davat u javnost. Ona je očekivala da se ja poslije vojske, da se vratim u Pariz i dogovor je bio, moj gazda je tija da ja idem u Ameriku, jer da meni Judy Foster otvori vrata Hollywooda. Međutim, ja sam nakon vojske imao saobraćajnu nesreću, završio u Beogradu se oženija i ništa od Amerike, ništa od Judy Foster. I tu mene gazda ovih zeza poslije kaže, kakav si ti to bija kad je ona postala lezbijka poslije tebe. Da. A Brigitte Bardot nije se htjela slikati s vama. To je jedina koju nisam uspija slikati, je bila Brigitte Bardot. Je vam žao? Pa znaš šta, žao mi je bilo onda, a sad mi nije žao jer je to jedna zanimljiva priča u knjizi Bijela strana i priča kako nisam uspija. Jer ne, pazi, ne možeš u životu sve uspjeti. Znači imaš uspjeha, imaš neuspjeha, ali ja sam to zabilježio kao jedan moj neuspjeh i to sam napisao. Je li vam nikada bilo žao za neku fotografiju koju ste objavili pa ste kasnije rekli kao jao, sad mi je stvarno žao, to ja ne bi nikad? Pa znaš šta, nije se to dogodilo, ja sam imao par fotografija, Biancu Jagger sam recimo bija snimija u jednoj crnoj prozirnoj košulji i kad je blic probija, vidjeli su joj se grudi. I onda sam na račun te fotografije, ja sam je nazvao i rekao sam imam tu fotografiju. Joj, kaže, nemoj to objaviti. Ja kažem, neću, ali ako može jedan dan snimanja. I onda sam napravio cijelu znači ste trade, da, kompenzaciju. I napravio sjajno snimanje i tu fotografiju nisam objavio onda, ali sad sam je objavio u knjizi. Ima, kad sam radio sa Milom Jovović seriju fotografija, ispalo je na kraju da sam uspio, slika sam je golu u kadi, golu, nek skroz golu. Ja nikad ne klikam da se sve vidi, a da se ništa ne vidi. Međutim, ona je imala 14 godina. I tako da tu seriju slika u kadi nisam objavio tada, nego sad sam objavio na izložbi i u knjizi. Da. I nikakvih problema, recimo, s njezine strane zbog toga, zato što je ona... Pa ne, pa to je sad gotovo, ona je sad 40 i nešto godina, 50, tako da to je bilo pa prošlo. Šta sad nakon pola stoljeća rada? Gdje ste? Pa evo, sad su turneje, izložbe, knjige, putovanja i tako. Da, a fotografija? Negdje sam pročitao kao, rekli ste sad je više dosta. Pa znaš šta, neće nikad biti dosta, ali sad ja više ne koristim aparate, nego koristim kao što svi koriste mobitel. Slika s mobitelom i to je to. Zadnja ozbiljna reportaža snimljena je bila zadnja reportaža u knjizi ovo sa Lolom Astanovom. I nakon toga nisam izvadio aparat, ali imam mobitel pa tako slikam po neki put nešto i tako. Sad se bliži već Božić i Nova godina, pa naravno da vam želimo svu sreću i sve najbolje. Hvala lijepa, ja vama. Tako da, kakvi su planovi za Novu godinu? Za Božić sam u Njujorku kod čerke. Čerka mi živi u Njujorku i ja sad iz Zagreba letim za Njujork i tamo ću biti za Božić. Super. Božić u Njujorku. Zvuči kao film. Da.